Taimi lale nei. Ua o tū nei ma o tilu lo o walan sauai. Te re toi thia o la ile mena. Ka kia lale melanga. Ka kia yo. O se oso le missionary a Solomon Jand. Na matala no. Tasi tupola lani Freton anai. Na matala no e yaila na upu na fai mai I atea. O lana tala fo ilea na fai ina yo te ila iti. Yoi. Sa fai le matou. Mea fai ngeo le ola e a lau. Mena musika. Fia ia le musika. Yoi. Ma ke ia le uo. Wo oso fo ngeli wo oso fa amongi. Beo le mea le fai me ia asiata. O mole mongi oso. Yoi. Atonu I lana taimi. Namanatu o le taleni mai le tua. Ia mai ua makua fia tangata uma. I le whaatalatala se mata emo. Yoi. Mai ele I makua lau I loa lai sa mo o mai ngei la lau lai ki le sainunga e kilangi pingi ei le whaatalatala se mata emo I lunga e kilangi. Yoi. Wa pauan me whakarikali e sa moa makonga mawhiki mangiwe ma maoli ma papalangi runga e kilangi. O le se yo o whao o maile as whaleile e se I pingi whaasolo a koas whaleile as ko nga I alo e male side whakarikali se maka emo. Yoi. O le matua. Pe o le o le alu o le afi. Le alu le taimina. Saulo le o le missionary, suma le missionary matala no. No. O ka fia ko fa le fa pe o la yo la mo kalengi. Ma le tala le missionary. O eilo. O loko ka ua le wa ai ma loko. Le leo ko musika ma ko pese ma ko fa kunga me va pe. Walai o nga ka ape. Ainga oisi. Alei o na ta ape isi ainga. Ua mafu ai. O na iai le tele o tamaiti. Ua feola e. Ua le aini o lātou tama. Ua iai tamaiti. Ua feola e. Ua le aini o lātou tina. Ioi. Ila nā la taimi. Ia, e whapena fo I kamaki, la e sala iki kamaki le kaimila. Ile nā taimi, au mai. Karianga kā ia, wawalanga lai, o le meo lai fia ile loto. Ai ina wa alua. E se le moni o le fionga le atua. E au mai ale upu tu sao. O e fia I la le tino. E uina ola, ai uoti. Mea konguanga sa ele whakarkana se maka emo. Yoi. O e fia I la le tino. E ui ina ola. Ai uoti. Yoi. Au mai sa oa. Le finangalo le tua. E o mai le so. Ele o toe pepese ma toi nga me va penga. Oi, na vi ingole tu. O tele o toe. Fai fo ile me o le kusi ma fakupes. Ke lo koi fai. Ua tia ile na me. Ua tia ile na o langa. Se vanga ya ngo fa o le ngi me fai o board. Ye. Ko ngo fo le ma ko kusinga ya me. Ai ile taimine. Na o le vi inga o le atua. Na o le vi inga. Whaafetai I le atua. E ui ina sa o fia I le tino. Ma o wola ai o woki sa o woki de keimina. Te mila nei. Na? Wa tia I mea wha le tino.
ua sapai mea whaaleanganga. Tātou mafuta i le nganga. Tātou mafuta i le nganga o le atua. E le lei e mea tātou te whaia. Ola whamatalanga lea, Will Smith. Aftai le mafuta mai sina mai tai ti i mea. Pepeli. Ma lo tele le mafuta mai polonga. Leo pena unasa. Aftai le mafuta mai. Ola whasoa atu lale nai winga i le. Le whamatalanga lea i le tusi lea Timoteo. Mo Timoteo lona ta upe lima le fa upe ono. O e fia i lale tino. I mea whaale tino. E uina ola. E woki. O lona winga la. A kako kilo kanga whapenga. La e whiaru wa iangi. A ole oki mea la e whiaru wa iangi. Yoi. O wakua i sa. Laku la kor ka vale. Ar ka vale la e ave le oki. Ko ga fa penga e ui anga fa ngala pela oso ku dunga va lele ko oso i lalo ko oso dunga va ko oso i lalo al fia lua ia kanga koki la fia lua ia loki de merna yo ola fa mutai isa fa mtalang ai lauli Carlos Sabrina taile mafuta mai tui tupo tui yopu te tele mafuta mai malo lava malo le so i fu maua ya to lo tato tunu ai il termine o le tūlanga le na fai mai la le si kanga maka no mai ele le anga e ko le lei muli fa ia mai fo sa fo fa pusa tuala retimano fa tai mafuta mai matalele Milford pena po fa sanganga Crichton fa tai mafuta mai mangai fo na fina ngalo ai te au. Mai mau pe anga ka whapea awangi o ka leanga. Mai mau pe anga whapea mwhai te whapea. Ka anga whapea awangi o awala mangi o ka leanga. Hana ai le mawhai. E le mawhai lana o toi whapea na. E peor kua nga me wangale. E tangi fuavi au o le wao ene li. E le mawhai nga o whapea o ke le i leanga. Sa o leanga. Al taimil nei. Whaatai le alofa ma leanga le lei o le atua. Ha fetai le alofa ma leanga le lei o le atua. Ese mea o le tino, tātou mafuta i la leanga. O le whaasolo le tātou whaatalanoanga. Amen e le tua whaatai, alleluia. Praise you God. Transparency and accountability. Transparency and accountability. O upu e lua, whaperotania. O upu la papoa, o upu oka o kai o upu wha yungi te ske. E kei kei e ka ringa o iskangaka. Te te i whawhonga o istangata. Ia whao ngā mai ne isi tangata. There's no transparency, there's no accountability. Who is accountable for this? Who is responsible for this? Dais Vasilienga, Paulo, Vatai mafuta mai. Pepine Navy, Manole mafuta mai. Nale mea o mafau fau i upuia. Panapa George Malo, Triple M Famosili, Matamua Pauli King, Vatai le mafuta mai. Nale mea o mafau fau i nei. The two concepts, these are two concepts. Transparency and accountability. Why? Why am I looking at this? O manatui o puia. They says, yeah, I agree. Oh man, ko tita lo for man. CO2, they says, uma vidia mukako kanoa. Puloku kangaka Malayaola ai ngaoi watching. Oh. E mai lole ngole o luma. E mai lole ngole o mo falongo kwa pe ise me ngale. La yo fa penga. Ya. Martin Fau. Uli lata akelipa fa pusa tuari retimanu. Kepu fa fuatongi fa titele le mafuta mai.
I have been reading, I've been doing a lot of reading in the last 2-3 weeks. I've been reading something about Panama Papers. I haven't even got halfway through what I would like to talk about. But what I want to express to the whole country is this thing of transparency and accountability has never been with the Samoan authorities. Never been with the Samoan authorities. Since the 1980s. Since the 1980s onwards, transparency and accountability was never part of the Samoan administration. If you read about the information, the historical information of Samoa, a tātou whaitau nei talawha, le whaasolonga o talaanga o Samoa, I mea o tau whai ngā malo. Se le makanga asole. Se le makanga. O lea lava sa tātou whalongo. O Samoa le pe nino le Pasifika. Mita tangata umea Samoa. I lo Samoa I lana whaaloalo. O so le anga nuko Samoa I alofa. O le laua lunga lena. E whaasee ai. Ma whaavalea ai. Nai o tātou ainga I matua o nuu. Ma le lau tele o le malo Samoa. Tangata o le atu nuu o Samoa. A o totonu I le mea o lo tolo toi ai. Upu whai o le malo Samoa. E ese le mea lai kupu ai. E matua ese le mea le tupu ai stonu. Le ala lalena. O lo whaanga ina o upu I elua. Le accountability. Transparency. Ili whelawhalafo inga le pale mene. A o. Whelawhalafo inga le pale mene I le taimi lena a vatua I le lafo le HRPP e. Ua le whatuatua ina le whainga malo le ale. Le vaenga le ale fast le utula I mai whapea. Lei, awalta ua se vaenga le fast. Le break away o tangata ia don't fight o le mutiny tangata ia o le mutiny so like pe lata foi na le sa ia so ia lau ke ia kasi nga ka ngau skaki ai le kaimi o la ua ui o le mea le mutiny on the bounty yoi la kalanga ke manga kua pe sa I Malaysia ka nga le unexpected Oh no, the great expectations. Yo, ngā ka pape ngā. Ia ka la ngā. Mo le mea lea, o le mutiny le mea lea. Yo, wa e ui a la o le ia I le vaenga le will break away le kai, le sa kai. Le sa kai le malo le kaimi lea. Ai le aila e le o la tau lai toi o. Ele o la tau lai mutiny. Ele o la tau le wanonofo ma ave tau mawhai ave esel whai ngā malo. O I. Lea I kangakai e ko ongo. Lau kalangopel ko. Excuse me. O kalangopel ko ongo. O la tau ia. O mana o momotu ese le whai ngā malo.
O mana o mo motu le whainga malo, ma whaata ape le whainga malo. Lo wingala, o le mutiny, which is happening now, le tupu I le to no lea. O le mutiny la, o le whaku ese whainga le whaongai le malosi, wa malosi la leo whaongai I le mea lea. O le malosi, whaapolikiki le mea leo whaongai, whaonga le tofi pale mia, whaonga kofi mingiska. Whaiei mea lea. Yoi, wa anga le whaapea le pale mia. O leo ye kea I ngā upu. Yoi, a le kofi pale mia la leo whaonga. Whaake ai mingiska. Whaake ai mingiska langolango. Ma, ama ye maka vale ma mai uma mea ngā. Bo autoi tā ua tūlanga ia. Lenora Olive tu. Lenora Olive tu. Whaftaile ma futa mai. E tuale Paulo. Ma lole ma futa mai. Irod Keeve, Haninep, Hawaii, Haftaile Mafuta mai. Tupu muli au, Naomi, Samuelu, Angayava, Orlando, Mais Somasi, Haftaile Mafuta mai. Manuel Sapati. O ila, ile mea lele wakupunge. Ua, mo ese mai. A ua kau mawhai e koso wha malosi mai ai. Le mea ele. E pei o le mea whaingale o le loi. La e kau mawhai le loi. E koso a koa mai le kingo ola. O le inseki vai lea ua kau mawhai le loi e kasi le loi. Kau mawhai le loi e koso mai. Le kingo o le solfangua. Ioi. Ola e ola solfangua le ku ale la alwa ko le loile ka mo fai e koso ele ai la ele mafai le anga o le mutiny le o kupu I na kupu o nga o le leanga o le loto leanga le loto ma ele elea ma tele mea pala lai to tonu o le loto fau mea leanga. Yala ringa le warinka apele mea lea. Ele o seisi lava mafuanga. Ai ua ka ape le mea sa mau popo. Ona ole fau leanga. Ole ola fau. Sali mo tunuu. Si mamao tuala puariu tawilili faftai le mafuta mai sali motunu o ia faftai eliu fiono alo faftai le mafuta mai sayai le taimi le na le na fai le fono le na ale asolna na ufa longa ile upule o lafo ole upule lela ufa matala tu lela botia ole collective responsibility. Collective responsibility. Na whaangala ele tai o le tuangai. Ilana launga. Yoi. Ile presentinga o le lafo le na whai. Ona toi tula ia ele o la auli le mali atoa. Ma toi tali fo I tau mai, toi whao ngā mai ei fo I leo le term lea, collective responsibility. O le ale tali I o le tuangai. O le ale tali I o le tuangai. Na whai o I ala auli le mali atoa. Ina ua whaao ngā mai e la auli le mali toa, le upu lea, collective responsibility. Pale tau tunu aftasi, whaftai le mafuta mai. Whai mai le tala, kamalole. Suli, mai timu seu fale. Iliaia, Pauleta miti, asalemo, whaftai le mafuta mai le ua yelu. Kusa sa ea I lunga. Lau fionga le fonfikalai.
e makua le malama lama I o le mea le whapea mai ai, e le malama lama I le upu lea, o le collective responsibility, inga ke lei loa le winga, o le upu collective responsibility. Soi vai temu seu fale. Whaftitele le mafuta mai le ua yelo, kanana matau, losi in Chester, tai le mafuta mai. Oaula, na o matua whatali po la tali mai alauli al maritoa. Yoi, to whale lua, tai le mafuta mai. Mkwai o, kalilo, yoi, kalilo. Ai ele I se tali le fionga lauli ale sunga lauli al maritoa. Ile upule. Ala sau tali. La sau fina ngalo sa moa. O le ase tali sa tau ai tali ai le sunga il mali le lauli al maritoa. Ile upule collective responsibility. Ta mai toala. Ta mara Elena Leota. Ta ile mafuta. Ola utali le afa pe ana fa pe o. Ana fa pe o le fa mai le kala le ai I ke malole. Yoi. O ke ku usa o ia I nga fella le winga lang opu. Yoi. A tonu le winga le nga mangaku o le winga le. A o le winga le o le upu e fa winga le kanga ke le aku fa ai lord malole. Yoi. Wa le fa pe ai o ia o le fa ai o piko silinga ke le kongo la langi a ko. No way. O la ufa a winga la lea. I le collective responsibility. Leang pisai. O la ufa a winga lea. O la ufa a winga. O le collective responsibility. Lea ko kongu I le HRPP. Lea walai o nga makua leanga a koa Samoa. O le collective responsibility according to HRPP. Lea walai o nga makua whaape ngei le kungu. O lea au wha. La au tatala la le winga o la wha mtalanga le. Lea la au tatala atua. O le collective responsibility le to tonu I le HRPP. Lea ngā I lesi me I whai lesi. Lea la inga le kaukala na nguko le si walanga kaukala lo I kaukala mai mo o kaukala mai mo o le mea kupu o ilo umwe lo langi a kome ai kupu. O le collective responsibility la a I le HRPP le ai ngā umwe awalavange e ai se kaukala. Awai ai la mix ka ele loko mani melo ke fe kwai. Awai lo me fai. Ai sea, la le mea ngā la inga ngu uma mix ka ia. La mea ngā la inga ngu uma mix ka. Ke ofo foi. Ke ofo foi ia la kou. O la kou o sui fai pule o ka mā o isi kumalo. O ka mā uma o isi kumalo le kungu. O ia la fai a kua ke ka malo. Ai ele mix ka ele. Fai whaka maiki, o le fai whaka maiki ka ngaka ngei. Ala mea le kua I lunga se kalimai. So we kele mafofo. Ang kali ngai fai. O kele mafofo. E lo ma ko so fa ngau. Fai sa o e kali. E le fa pela velo la va cor coffee il palmi. E le se pale mia me nga le coffee le kumu. O le va cor pale mia me pela e. Ko ki lo wa ko fa fo. Ko yo so mai mo lo leanga. Yoi. O le collective responsibility la. Al HRPP lea wana the collective responsibility according to HRPP. That is the main reason. That is the main reason why there is no transparency, no accountability in Samoa. Because of the collective responsibility. They are not responsible. This does not mean a responsibility for the whole of Samoa. No. It's the responsibility of one gold digger against another gold digger
Another gold digger tries to hide what this gold digger is doing. Yes, exactly that. That's the collective responsibility of all the thieves that are here in HRPP. Le mea tonu ale na, ole collective responsibility le na, le kalangoa i ele kamalo lea. Ua makua ngofo whakasi, ma lako whangau mo lako ainga, wa inua lato whanau mo lato ainga, i le sua malia o le sua o kupenga o. Yoi, o ngā whaulo le o le lako mele, o le lako collective responsibility le, wa responsible o ales kangaka i les kangaka. Sao ke pisa, ngā wakua mea nganga, o le pisa. Yoi. E ke pisa lo, bala o makako. Whawhelang kako lo, ale ua pisa mai ei masingi lale o kuku o elea. Ale ua pisa mai ei whale lale ke ia o pisingisi la ke ia o oki fo i lalo i leise meang kupu oi. Yoi. Leiku ai ngā collective responsibility nga ke ia wa maua le whangua i oi vai aka koso ai le papovi. O whea ua kuai le ngai ka māloa mai i le pā. Ele ai ma songa whaia i oi vai aka maua ai lang papovi. Se wha mole whaasale le anga koe e se whangua nga. Wa ai uma povi ngai, whasi uma povi a oi whakau mo ingo kupe. E leise se sor kura whongo ai. Ngā tai vai ai whangua ngā wa umanga ka fua i ngā. A ma ngā oi whangua whakau a square meter. A whaila e mga pe fia se lau wafe eka ngā o mga oi. Sell the land a square meter. Aua ngai whakaua o ngi eka whakau square meters. Le collective responsibility lanana lea ua blacklist ai Samoa. E atunu umo Europa. The European Union, the countries of the European Union have blacklisted Samoa since 2017. Na blacklist foi Samoa ele World Bank. Na blacklist Samoa ele IMF. Na blacklist Samoa el ADB. A olea la o toi tatala mai, o toi matanga mai le World Bank, o toi matala mai le IMF, o toi matala mai le ADB, o ngā luenga le fast le na whai le toru mai a whatausanga le taluai. Ngā luenga ngā le whatuatua i le ainga whatuatua i le atua Samoa o tasi len tutongi e talaf. Ioi. A ole nge ia ngofo I ma le collective responsibility lea. Le vaenga kele o le collective responsibility for HRPP le I. Laenga ngai o I le forensic audit. Laenga ngai ngā lai tangua I ngā. Le collective responsibility le I. Le ala le na. O lea ua whainga tā ai tangata nai no nofo whaulu o mata ngā ruenga I sese. They are all responsible to each other. Ele responsible mo Samoa are responsible for each other. Ele mawhaila ele si. O ngā whaile mele whai koe whai ngā malo. Walanga le whai akua I. Se awa. Ala whai rona mea ngā iong whai o koe makako uma. That's collective responsibility. Collective responsibility according to Sailele. A leo po ngofo makusi o iala auli. Alai loi o le mea ka o collective responsibility. Anga o ao. Waka manga o le ngā kaimi kali maia. Yoi. Whangua kongi aku anga collective responsibility nga ai kakala mai lo mar fai ko
E ka kalama la fai ko ele se fai ko o se fale a le gate a ko ala o kalama. Yo. Na I loa le. Wala nga le aise transparency sa mo la nga le aise accountability sa mo all public servants of Samoa, there is no transparency, no accountability. The collective responsibility. Ay, oh my, yo. Befa pea maya. Hey, me fa pea kupu. Yo. Pisa maya o ko wa ko kele o ilonga se me o kupu. Ko kele o ilonga makua o ko le mele na le ngo mai le media fa pea mai. A mela le ai mangi me o kupu ngai Samoa. Yo. Nga ele ingi me kupu ngai Samoa le lo blacklist Samoa lo langi a ko. O ko ilo nga me le ai na ngai le ingi me kupu ngai Samoa. Ki nga kalinga le nga fa makalanga. O ko wa ngai fa ngai ko ki pisa mai ale kupu le bevesi. O ia ale pisa aku le alo lo foi le tunu ele alo lo foi a inga makanga ngai Samoa. Alo lo foi ya o ko umai Samoa. E ko mai ngai fa makalanga. No. We are talking sense, we are talking about facts. Sa ele tangata na no forma mameli mai te ule. Me fa to fa la inga. Al to fa ya fiu. Yo. Na o fia. Ya nafi mameli mai. O nga follow o maka ia. Ko se matango fie. E a mai la le porkalame le a fiu. E a mai la o le Paradise, the Paradise Papers. E a mai la le porkalame le na fiu. O le laundry money. The laundry money. Yoi. O ingala, balanga le lai I me fo ila ia o me o le Panama Papers. Yoi. Pandora, o le sila na ingo. Yoi. E a mai la le whaato whala inga lea manino. Ma le wha maoni e au noa mase pio. Au noa mase nenefu. A fiu. A leo ke ngofo aku yoi. Ma mea ia leo ke whaikaua. O le kamalo au sakalia ingo ia Graham Hicks. Ngā rua kui Samoa. A wakula I mai le ngā o le whai ngā malo le HRPP. Yoi. Wakula I mai le keimi ngā o lai fe whalo ai kai o wha ai o kofilau. Ia uma kofilau sau wha ai. A uma wha ai o kofilau. Se ia oa ina maliu le aloli ia wha ai. Ia whapena tu malo le aloli ia wha ai tu malo I to oli. Ia pasi mai lole me I malo ia. Yoi. O le mea la. Nga ia mea fo ingai o le taimila na I le tasiiva walu se fulu. Fa solo mai anga I le tasiiva iwa se fulu. E le I makua. E le I matua mai o tele se I o mai lava. No. Tasiiva walu se fulu se I o le tasiiva walu ono. Ai o mai lo le tasiiva walu fitu fa solo mai le tasiiva walu. Saua I loa 1990s to the 2000s. O ingala ngā makua oki a ko aile mea I Samoa. The word that whaongā le kamaloa lea o le privatization. Privatize assets ale malo Samoa. Yoi.
O ngā laku ai lea, o le kangaka mo mola ngā laku o le kamalola le ngā Graham Hicks, mai Australia o le kangaka. O le makua con lava, he was a con man. Ioi. O le mea laka o laundry money. E pei o le mea whangalo le kanga mea. O mea o kupe ele elea. E avatu lai sa moa e whainga luenga ai. Mai international company lea e waku i Samoa. E leo sa company e Samoa. E waku lai Samoa. E whainga luenga ai. E le ma whailanga tax e Samoa. A koe fōi mai fōi la le kupe i Australia. Whape Australia langa le koe. E le ma whai fōi langa tax. E le ma whai fōi nga tax e Australia. Leanga o le international company lea la e whai ioi. Ele taxing ai Samoa, ele taxing ai Australia. Sei vai le poko le anga o kamaloni, poko nga oi. Le mea la le na laina whaingoa Samoa. Mai le tasiiva walu fitu e o mai i le lua afe se furu fitu. O le tax haven. Tax haven. E o waku mai ai le au whao mea. E o waku mai ai pirates. Currency pirates. E o waku mai Samoa. Ia le na, nau whaalongo ana i whaasoa le a fiu. Si mawhine na ana whape fiu o lana aunga whaapai. E se le mānei o le whaasoa si mawhine. Ioi. O lana whaasoa la. Ngā o whaalongo ai. E o whaako ma le se furu a wheka mai kampangia ngā oku Samoa. E privatize assets a Samoa. O na nofo loa lea o le kamaloa lea. Ma whaaku le mea kau o le sifa i Samoa. O le sifanga, na responsible la le sifanga. Mo kamai kampangia umai o. Ai o atula. O la lātou folinga. Lea waku malako i Samoa. Ngā waku whapea e waku e. E whai ngā luenga lātou tupe i Samoa. Ma mawai ngā luenga Samoa. Ma build up ai le economy o Samoa. Ai pepelo. E pepelo. Le collective responsibility le ngā le i ka malo lea. A wakula i Samoa kampangia. A makanga la ngā le privatization a Samoa. Ioi. A le whalevelavela. E avaku kupe ia e vaku i Samoa o laundry money o kupe palapala. Le a vaku i Samoa e fufulu ai e kā aise ia ke ese. Ma koe fo i mai ale o kupe e leisa senge e ku i Samoa. Ya ese senge mumu e kasi ku i Samoa. Koe fo i uma me ale o kupe ngā walanga i le taxinga la Samoa. Koe foi uma mai ana ku penga ko yo Australia. E o aku foi lai Australia. E le taxinga Australia. Langa i le ngi ku penga maua i ko kongo Australia. O ku pe lai waku international. Ai. Le faingo le mea. Ai le kasila seka. It's about 10. Lo falongo le por kalame. It's about 10,000. Small businesses, Ellen Company, small businesses, o pisingisi umanga, rona winga, o laia ngai ma pisingisi ale au, a kangaka foi ngai le ka o mo meo o cartels. Yoi, la ngai ma pisingisi cartels nga, o aku malako kupe ngai fa pepelo fa fainga luenga i Samoa. O fa fainga fia ile nga le aingi tax ko ngia sa ele taxinga i Samoa. A walanga o company le o kasi nga initiative, kasi nga incentive nga whaau ngā. E ka malo lea malanga whai ngā malo. E whaako singa koi kampangi Samoa. E o aku Samoa e whai ngā luenga e lako kupe. Ai le e tax free. No tax. A le o konga lalenga ngā o aku ai. O le tax free lalenga. A li liu le ngā luenga i le nganga whaafao mea. O le laundry money. Ngā. Ali liu i lesi nganga whao mea o le tax haven le mea lea. Ioi. Whaftai. Nā lo whanawhi. Ka lo whai. E ata mai peo si on tina. Ioi. Po wheo yesi ma whine lea. Kasi le ngaka ngaka wa kaunga i kongo parimia. Kaunga i kongo parimia. Ioi.
O tu ai ngā tina lana, e te tau nei tu tonu al pale mene, ai le ka kaunga yengi se furu pasenge. Ko ngā ki ngā I loa le leile mea le kupu manga I loa alofa I a Samoa. Wala wi loa Samoa I laulangi a koa as a tax haven. Samoa is not known in the world as a tourism haven. You know, as a tourism destination. No, it's not known as a tourism destination. It is known as a tax haven. O le winga o le upule na tax haven, e o aku ma iai le au whao mea ma le au ngā oia, waku la ko kupe, e fufulu ai, ma koe ave u ma le o kupe ngā I la ko aku. E fo ia kula kupe ngā I la ko aku. E le tax singa o la ko aku, walanga I ling kupe ngā earn I kukongu o la ko aku. O kupe langa fufulu o, koe ama e le tax singa la Samoa, le tax singa I, ya. Fikala. Afa pe se fulu milionga le kupele I au ngoma se tax. Kau ngu mai I Australia se fulu milionga Australia au ngoma se tax. Ai lai kupe kanga kau le mau. Yai. A le to tongi le tangata whainga luenga Samoa tolu tā lai le tula. Ai tax. Fikala iai le makua ke leo le mele kupu. Fika ne ale te leo le mele tupu. Anu waku leo le kanga whainga ruenga Samoa. Kipilang upi wha, kipilang a tax, kipilang life insurance, or life assurance. Ai alu waku ka maa lole maanga kupe ele aia e wako e fulu mai Samoa. Le ai ma se mea ngai whaia. Ele ai fo ngi mea nga whaia ele nupi wha? No. Le ai ngi mea nga whaia tax, no insurance at all. E se mea I kasi. E le I maua ai se sene mua tasi ale malo Samoa. Ai ua makua ino sia ai le suafa pele o Samoa. Ia tunu milionea lalangi. E kasi ale wa ai e lalangi lawa ia Samoa. Samoa we don't want Samoa involved. We don't want to get involved with Samoa. It is a corrupted country. No transparency, no accountability. Upunai lua lena o whaangai. Upunai lua. Tutu, yeah. So, la waku leo lako pisingisi Samoa. Whaakanga whaapepelo ai nga whaia lako meanga. No tax, well, that was the incentive. E waku kampangi Samoa tax-free. Le ai mas elese tax. Ai waku la ko kupe whawhenga luenga isa. Ai le whainga luenga la tupe an kampangi ngai Samoa. Ngale waku a sei whaingoa I seisi ngoa. Wal meanga o le fufulu laundry. Se a waku la kupe ia, kupe palapala ia, e fufulu. I ngolo I seisi ngoa koe e ese mai Samoa. Ai le ai mas e mea kasi o ku ua ma Samoa. O ai la tangata ia na manui ai. O ai tangata ia na manui ai I laundry money ia. Kasi ala kanga mangui ai malanga whangau. Ma mingisi o kupe ngai ai kai mia. Ma CEO o isi kampangi ngai ai. Paua ngau kanga mangui ai. Kanga. Ua makua sip